Imamo danas dobre vijesti za vas, imamo fantastičan plac za ljude koji su sa familijom jako povezani, koji žele da žive sa sinom, čeri ili sa prijateljem, da se ostvariš na jednome placu. U Genzedov Süd imamo taj plac sa 857 kvadrata. Sad su u suštini dvije male kućice na tome placu. Možete naravno i u tim kućama da živite. Kuće su u jako dobrom stanju ili da dogradite ili da znači u drugome dijelu placa znači da pravite kompletno novu kuću. Jedna i druga varijanta je moguća. Ovdje znači možete od bauklase 1 i 2 do 8 metara u visinu da idete. 184 kvadrata možete po spratu znači da izgradite. I sad ovdje znači sve ostaje kako jeste, sve imate kanal, struju, gas i vodu u kućama, znači je li već projekat tude, niste daleko od Schnellbana, od prodavnica, pa ako vas interesira, bilo bi nam jako veliko zadovoljstvo vas tamo dočekati i vaš idući projekat ispuniti. Želimo ugodan dan.